Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cek, ayo urang taruangnya di dia abing bade sarang sing engkol tuh engkol atah. Sarang sambal teh kudu aya sambal teh pokona mah pertama teh. Suli asin digeger mah bakal gejeng asin tuh. Asin jamrong. Ieu cek urang mah tos wasuhnya. Soalnya memang orang baca doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu cek orang sadayana orang taruangnya anu teu acan taruang hayu orang taruang sasarangan sareng abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kok mama tuh kudu aneh-aneh cek yang kayak nikmat kamu terus lapar banyak kalau teh cukup we nges beberes imah sana jangan tahu tapak lagi cek ku umat bebenyitnya aduh kita boga engkol situ teh kembali teh ka dia cek pasihan engkol engkol lagi badan tuh tapi imah terus diwasuhnya engkol imah terus diwasuh tuh ketinggal terus diwasuhnya jadi aman. Asin aja tuh asin cok tadi tidak ending kan aku tadi wasuhnya kabar asak sama mecin jadi gurih itu melel dapat diwasuh cok malah nyepi aman cek namun si orok sare mah orang teh dahar tenang tapi lamun urang dahar si orok teu tenang teu sare jangan harap tenang.